Siglod tao po para king pamagtagulaling. Itamungan kalinis-linisan a Birhen ning Lourdes, induning Dios at indumi mo naman, ikay Immaculada Concepcion. Pepagit kang 18 beses kang Bernadette, king Grotto ning Lourdes, ban ipaganaka karing Kristiyanos, ingadwan ding sablang katutuan king Ebanghelyo. Inaus mo ding Kristiyanos, ban manalangin, ban sumising kasalanan, ban lumapit king banala Eucharistia, at ban makiyagom king biening Santa Iglesia. Para ban lubos bing apakibatan ingke kang awos, king kapamilatan mo, tatagulaling mila king anak mong Yesu Kristo, ing mabilog ming pangatao, ding kekeng pamilya, ding sablang debotos keka, ing barangay Kabetikan. Tatagulaling mila naman, ing Balen ning Bacolor, ing lalawigan Kapampangan, ing Archdiocese ning San Fernando, ing bansang Pilipinas, at ing mabilog Ayato. Saupan mo kaming pakiramdaman at pamintuan, ing amano ning ginuming Yesu Kristo. Ampunan, lingapan, at layon mo keng ibilang ang timong bandi mong tune. Kapamilatan ning Matibe kasalpantayanan, kapamilatan ning Dalise pamibyebye, kapamilatan ning masampat a pamanalangin, kambening kapanaligan king alangpatanat mong kasaupan, o induning pakalulu, pakikwanan ming mamie lingap, karing masakit at ating panamdaman, pakikwanan ming pakit masabal at lugod, karing pakakalulu, pakikwanan ming maglakad kayantabe at kayabe ding sablang maglakbe at debotos, banlaganap ing pamikalugod, pamikasundo, pamisanmetong at kapayapan, king kekeng lalawigan, bansa at mabilugayato. Itangad mo ke kami ding matamu, o induning kapaldanan, makasiklod kengeni arapan mo, ban munye kapasalamatan, karing mabilang-bilang a grasyang tinggap mi, king Dios, paulining pamamilatan mo. Pakamalan, kaluguran, at kalinis-linisan ming indong Birhen ning Lourdes, bendisyonan mo kami, ikeng anak mo, ang makatipon ngeni king arapan mo, ding kekeng pamilya, ding debotos, ding sablang kayabe ming maglakbe, king bie at king kasalpantayanan. Amen. Birhen ning Lourdes, Santa Bernadette, king lagyo ning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Ikanta tayo po ngeni, ing saupan mo kami, o Birhen ning Kabetikan.
Siklaud Tapo. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalluluan po ang mapagmalasakit ay igpami, amin ang mayroong kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya ka, bal manakit ka patawaran ang pombie. Lalapit kami kaya ka kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatay na karing dakala tao. Aduan mi ngeni kaya kayong baligdan mo kaming nipnong lugod at iatchat mi kaya kaming makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayan mi, at palusukan ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayan mo ring taong mitutukan mayinton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, bal mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap ka ring mi salunan, bal makasuya king masakit kang bering belwan at masabal. Pagkalangan mo ng kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili da king makamagilingap da ka ring masakit, mula pa bren mi yawa kaniting sakit. Ipanalangin mi daretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo daretang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para kinakayap ding sabla. At ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manayo na sanang paulin ng masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariana kami ning panibayong biye at kabanalan. Iti aduan mi king kapamilala ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal king magkanlungo kabanal-banalan ng duning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Manebukos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanwana na birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas ning Tolentino, Birhen ning Lourdes king Kabetikan. Loklok tamo po. Maya paabak po kaya katamungan at masayang piyesta. Iyabe tala po king kaya katamong panalangin kaniting misa ding kapasalamatan na iyang pangdaring makatuki. Para king kapasalamatan ng Dr. Ricardo de Jesus and Family, Dr. Jaime Aragones, Maria Lourdes Juan Pineda, DBA 1PIN Med Drug and General Merchandise, Den Cortez Siblings, Grace P. Florine Winnie, Cynthia Tony, Kayabe na rin karelang pamilya, Arthur Pangilinan, Rowena Lintag, Mark Joseph Capili, Belen Laksamana and Family, Mercy Dayaw, Maria P. Carrion, Erica Batak, Sinaida Mercado, Lucia Guzman, Herbert Sampang, Engineer Ray Regala, Jake Sowan, Ben De Leon, Fax Angeles, Juan Galang, Lucy Torres, Faculties of St. Therese, Family of Feolalia, Georgie Sarmiento and Family, Almario Juan, Marie Lascano, Janet Terado and Family, Emmanuel Puno, Connie Panican, Lay Store, Alali Cura, Engineer Renaro Yalung, Felicidad Malig, Rowena Josephson, Lourdes Enriquez, former Mayor Bali Dongka, Peter Carrion, Family of Feolalia, Aiza Marie Rivera, Mark Anthony Rivera, Grace Palyasigi, Mel Enguian Ocampo, Ludivina Rivera, Estelita Rivera, Joan Lopena, Engineer Magellan Gamboa, Reginald Gamboa Arcega, Delfina Anonievo, Luciana Carrion, Mr. and Mrs. Jesus Rivera, Mr. and Mrs. Seguan Lau, Corazon Macapagal Pagku and Family, Lourdes Pineda and Family, Vicky Macapagal, Bong Maranyon, Mr. and Mrs. Florentino Mercado,
Mr. Miss Augusto and Flotilde Carreon, Gloria Carreon, Isidra and Ton Woodward and family, Santiago and Carreon family, Johnny Galang, Mr. and Mrs. Ronnie Torres and family, Alex and Medita Baniyag and family, Mr. and Mrs. Glo and J. Pitok and family, Lourdes Macabagal and family, Obdulia Liangco, Mr. and Mrs. Manuel Miclat and family, Lourdes and Fineda family, Manny and Eden Capati, Danilo and Georgie Sarmiento, Mr. and Mrs. Rolando Vitog and family, Sina Zambal Mercado, Monet Mercado, Trinidad Mercado and Regala family, Agnes Mercado Regala and family, Ernesto Mercado and family, Mia Chong and family, Elita Palesigue and family, Rusty S.C. Carrillo and daughter, Mr. and Mrs. Manuel Miclat, Mr. and Mrs. Consolacion Mendoza and family, Noel and Mirna Santos and family, Dr. Lex Pineda, R.C. Mirano family, Remigio Mercado and family, Pantig Baltrash family, Jonathan and Pines Morales and family, Mr. and Mrs. Florentino Macapagal, T.J. Macapagal, Mr. and Mrs. Conrado Macapagal, Mr. and Mrs. Dave Lopez, Mr. and Mrs. Pilpredo Macapagal, Mr. and Mrs. Arnel Luzon and family, Crispin Joy Rivera, Mr. and Mrs. Roberto Sason and family, Juliet Porves, Jean and Percy Lubong, Mayor de Mandato, Honorable Ron Irvin Dongka, Felipe Pineda and family, Evelina Salonga and family, Pauline and Amalia Macapagal, Euprosina Duya Ayumul, Mr. and Mrs. Roa Anterola and family, Giro Ezequiel Ong, Dr. Agnes Salvador, Pacifico Gonzales, Roderick Gomez, Luciano Ding Ataniedo, Paulo Kenneth Nalus, Maxi Magwanlao, Marvin Jan Pagtalunan, Carlos Gianfranco Tabiang. Para Felipe and Sosima Maningas Sr., Sosima Malig Maningas and family, Paulino Maningas, Dang Guevara and family, Aniseta Gomez, Renante Gomez and family, Sinaida and Nico Angelica Embelica, Felipe Maningas Jr., Marlita Maningas and family, Michael and Alpa Ruby Maningas, Romel Maningas and family, Jerson Maningas and family, Nomi Maningas and family, Alden Paul Maningas and family, Jovito and Amelia Reyes and family, Kim Joyce and Alfred Ventura, James Richardson and family, for the healing of Wilma S. Magpusaw. Paraking Malagwa ng Kapaldanan, Giro Ezequiel Ong, Dr. Agnes Salvador, Pacifico Gonzales, Roderick Gomez, Luciano David, Ding Taniedo, Paolo Kenneth Nalus, Maxi Magwanlao, Marvin Jan Pagtalunan, Carlos Gianfranco Labitag, Teresita Canyo Hipolito, Lourdes Padilla Turla, Asuncion Padilla Guevara, Telma Yabut Canyo, Jan Voltaire Padilla Guevara, Reynado Soliman Turla, Victor Quintalang Guevara, Ray Fernand Padilla Turla. Paraking special intention ng Marie Lascano, Rodolph and Joan Lupena and family, Palasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Luigi Gamboa, Arceli and family, Lionel and Lizelle Cochon, Dr. Imelda S. David, Lita Dumlao, Dumlao David Yumol families, Carl Gonlao, Gonlao family for good health, Karen Angelic Mendoza, Pasensya Timog and family, Dolores Timog, Dr. Jennifer Salas. Paraking kapasalamatan na namang Mr. and Mrs. Rico Cunanan and family. At para ka rin kapatatamong mayangon na biel, adaling karaduada Mr. and Mrs. Jesus Kansayag and family, Mr. and Mrs. Modesto Lansang and family, Gregorio Carreon, Oliva Carreon, Benedicto Carreon, Ray Yalong, Victoria Yalong, Asuncion Yalong, Dimpna, Bernardo Leonardo Macapagal, Pedro Liangco, Jesus Corazon Palyasigi, Tang Pitong and Imang Using Salvador, Eric Joseph Baltrash, Julito Macapagal, Lourdes Amoy, Fernando and Jose Panabung,
Salvador and Maria Salonga, Alfredo Salonga, Lourdes Amoy, Dominador and Amelia Macapagal, Alberto Betonio and Emiliano Macapagal, Carmelino Altarejos, Emilardo Yalung, Felicidad Sebatin, Jose de la Cruz, Colonel Roberto Dumlao, Proserfina Yumul, Dr. Felix David, Socorro David, Abraham Dumlao, Euprosina Dumlao, Beth Pascual, Erlinda Mendoza, Norma N. Policarpio, Juan Soledad de Macali, Rogelio Manalastas, Marieta Puno Carls, Alejandra Capili, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Al Marason, Lydia Cabug, Aljon Rivera, Mary Nisa Ibay, paraking Thanksgiving ng G. Antala and Mr. and Mrs. Benvenido Tala. Thanksgiving na naman Mr. and Mrs. Bernabe Tala and family. And for the past recovery of Jet Bart Tala. Talakad tapo.
Kilagyan ng ipampo ng anak at ni Espiritu Santo. Amen. Ingino manatili ke kayo. At ke kantimurin. Kaluran kong kapatid, banbaw sa diyan taming kikatamong sarili, kareting banala kapag masusyan. Ganakantala at pagkaluran din kikatamong kasalanan, at atuan tamo king Diyos sing kayang pakalulo. Ginoong Jesus, ikang pepakayap ka ring masakit. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, ika'y mamatawad ka ring makasalanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ika'y babiyaking sarili mong biyay, bamuking pakayapan at danansikanan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayapayang tuto, pagkaluban ng katang kapatawaran ka rin kay katang kasalanan. At iuli na katamungan sana king biyala ng God. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, pagmasusyan miyang piyesta ng Maria, ing alang bakas kasalanan na induning Diyos,
Sa upana kesa ng managumpeking kayang panalangin, baboring makatauming kainan. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ama bibiyet magari kambe mo, at ning Espiritu, metong muking pangadios, manggaman king alanangga. Pamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisan metong kayo king tulana, ikayong sablang malugod kayo. Tumula kayo ngan kambena, ikayong sablang migpaldas kayo. Baka yung masese, mipakabisyan king salo ng makaligaya. Bayeng tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo king ligayo. Uling antiketi ing sasabihan ng Ginoo, akit iyo, ipayabot ko kayo ing kapayapan, anting ilog amamagos busal na, at ding pibandyan daring bansa, anting batis amasalusong bubulos. King salo na kumuna na kayo't pasuswan, at panirugan king kandungana. Nung makanano na yung pamatulan, ning meto ngay inganak na, makanyanda kayong pamatulan. At King Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas laking tula ring puso yu, at ding katawan yu, sagiwalang antimong dikot. Kanitayo akilala, king ako ing Ginoo. Sa saupan ko laring susuyo kanako, dapot ka rin kasalang ko, panusigan ko't ilantad ing kasbuko. Ing amano ning Ginoo, ikayong dangalan ning balayan mi, Ikayong dangalan ning balayan mi, anak ko, miyabiyeke ka, ing bendisyon ning kakatas-katasan na Diyos. Binendisyon na anak ang may git, karing sablang babay ning yato. Puriyan niya ing Ginoo, ing Diyos alinalang king banwa ampong yato. ikaing dalangan ning balayan mi, E malyaring makalingwan kapilan man karing tao, ing kapanaligan mo. King Diyos, niyang gaganakanda, ing upaya ng Diyos. ikaing dangalan ning balayan mi. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ikit kay kanita ing neto nga bayong banwa, at ing neto nga bayong labwad. Ing minunang banwa at ing minunang labwad, mitda na langeni, at ing dayat malat alanayo. Ikit kay ing banal na syudad, ing bayong Jerusalem, lulwalyang pakuldas, iba't banwa, iba't king Diyos, makagayak at kitngon legwan. Katulad ding neto nga babaeng kakasal, ama nenaya king panyatang ning lalaking kakasal na. Dimdam kay kanita ing masikan na siwala, iba't king trono nga na. Akakit me ing syudadayan, kenya manok na ning Diyos busal daring tao. Makipamalen niya karela, ila ring maging balen na. At siya'y maging Diyos da, Diyos sa makasaot kambera. Pulisaning sablang lua karing matara, ena mikakamatayan pa, ena mikalungkot pa o pamanangis,
o kaplaslog. Pablasa ang sadyang labwad at ing sablang bagay at kaya alanangan. Itang makaluklok king trono nga nang nagsalita kanita. Ngeni, ibayo ko ing sablang bagay. At sinabi na pa kanako, isulat mo ini. Apanaligan nyo ing sablang sasabyan ko at mipaltutungan. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita at pangkang San Juan. Katlong aldo kay Batmanita, di kakasalan ka rin king Kana Galilea, ing ama, imanang Jesus at Chokarin. Jesus ang puanding alagad na may kumbirala naman makipagkasal. Iyang kagisangan lang alak king kasalan, ing imanang Jesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, bakit ka ko masasabihan? Ing oras ko, pamiras. Nga nang may kibat Jesus. Imana sinabi na kanita karing magsilbi, daptan yu ing nanomang sabyana kay kayo. Karin nating ana matapayan, agarapukanan ng danong, agagamitan king pamanos akaugalyan karing Hudyos. Balang tapayan, mi kakalaman yang 4 hanggang 6 at tukong danong. Jesus nga na karetang magsilbi, katman nyo lang danong ding tapayan. Kitman dalangan ding pindanong, halos maglapol ring tapayan. Ngini, sumalok kayong ditap, nga nang Jesus karing magsilbi, at idalayo king manibala, king bangketi. Delara na kaya at tikmana na naman niting ingdanom. At itapala meging anak na. Uling enak kamalayan nung numeni bating anak, ding magsilbing sinaklong danong ilamong bukod makibalo. Inyaing manibala king bangketi, inaus ning lalaking kinasal at nga na kaya. Nino mang magtao, iyapag nang mo muna ing manyaman na anak, at potang dakal nala ay nung ding bisita, kanita na lalagay, ing anak kamay na klase. Dapat ika, ngini mo pa mo legay ting manyaman a anak. Iting mo munang dili karing makapagmula lang waga, adepata ng Jesus.
at iti merapat yakaring Kana Galilea. Karin nalintag ingupayana at dingalagad ng sinalpantayala kaya. Kay Batmanita, Jesus linos Lucia Capernaum, kambe ng imana, ring kapatad na ponding alagad na, dapat mapilan lamong aldo, menatili ka rin. Ing may pabalita, ding Ginoo. Kapurian kay ka, O Kristo. Ingima, sinabi na kanita karing magsilbi, daptan yu, ing nanumang sabyana, ning anak ko kay kayo. Kilagyo ning pa, po ning anak ning Espiritu Santo. Amen. Karen pong apatawukdo, amig salitaya, ingindong Birhen Maria, king kilob ning kabilugan ning banal na kasulatan ning mayap abalita o yung the New Testament. Apat lang naman ding pekisabyana ning Birhen. Nung atatandaan nyo la, anyang muna ning pugayan ning anghel. Kasabi ning Birhen ning anghel. Of course, kasabi niya naman ning Ginoo, anya nga na Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing Ginoo at sukeka. Na sinabi na ning Birhen Maria, uling mitakutan niya, anyang sabyanan ning anghel kaya ot pupugaya niya, makanano po itangan na o king dalaga ko. It was the first words of the Blessed Mother. Ing kadwa, nung atatandaanan niya, ing metong karing misteryo ning tula, anyang mawalaya king templo, ing anak ka Jesus, impaksabihan ing anak na. O itong, mabarugugewa mo kay kaming tatang mo yun eh. At tatandaan niyo po itanyang sinabi na ng Birhen ng pangatakot ng pangamba na king milyaring miwalaya ing anak na kaya. Ing katlo, actually, iya dapat ing kadwa, anyang kaibat na ning annunciation, ing Birhen Maria, uling dindam na yung balita tungkol kimpisa na Isabel, pintalane, pigayane, at pinuri niya Isabel, na ano laring linwalay amano na kingasbuk ni Indong Birhen, ing peka masanting diling dalit ning bayong tipan, ing Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord. May nga mano yung Birhen, mipnung kalawsan lub manibatan king yubo ning kayang puso pinurine ing Dios. Ating kapatawukdo oy ni kasabi no ning Birhen ding magsilbi ketang kasalan. Ding amano na nung kasimplian yang kaybat ng sabyan pala kang anak na alanaw nga laktong nga na nasabi na ng Birhen kareng magsilbi, daptan nyo, ing nanumang sabyana ke kayo. Those are the words of the Blessed Mother. At buri ko pong sipan tamong yan at tanggapan, ing tula tamo, ing Birhen yan ila naman di manong iapse na ke katamo rin nga na daptan nyo, ing nanumang burina ning anako. Den po nga usandang Marians o Mariologists, detang tutuki keng movement keng Bindong Birhen Maria, ring magdebosyon, ikayo. Tandaan niya itang amanong parating bibigkas tamo, istong sabihin niya Maria. Adiesum per Mariam nga na, kang Jesus kapamila tanang Maria.
Simple na po rin nga mano, imburi na sabihan, pakiramdaman nyo. Ing sasabihan ng anak ko, pakiramdaman nyo ko, bangkanita, baluyo, ng sabiana ng anak ko. And for all those years, manibat po anyang mitatagya ing Iglesia Katolika Apostolika Romana, balo tamo ing indong birhen, ene tinok ng magsalita kay katamo. The appearances na ning Lourdes, the appearance na ning Fatima, ning Medjugorje, deng hanggang miyayaliwang pamipatilip na ning birhen, ing Lasalet, balo tala rin at inyang sasabihan ing birhen kay katamo. At parati king diwana nining tauli ng amano karening magsilbi king kasalan. Ing pake na ningindong birhen parating idikdik na kay katamo pakiramdaman ye ing anak ko. Nung pakiramdaman nyo ko, yamu rin ing sabiyang ko kay kayo ita. Ing anak ko, yang pakiramdaman nyo, daptan nyo, itang sasabyana kay kayo. Karen po hanggang pamipatilip, pamipakit o vision, ingindong birhen, parating makanyan. Ene titinda o ene sasabihan ng sarili na, nunay nga na, do what my son tells you. Huling ingindong birhen, kalupayo, kalupa ko, anyang mabiyaya, anyang atsupakete sulip, was also a slave of the faith, of her faith in God. Huling metong yan namang, at yan mismo sinabi na, adi ko, alipanan ng Ginoo. Metong kung talasal pantaya king Dios, darapat mo king kaburyana ng Dios. Hanya, entonces, anting metong amaya pa hindu, na ano mo yung ituro mo karing anak mo, nung aliwahit ang keka mo naman pagsarian, nung aliwahit mo naman kekang keragulan, nung aliwa mo naman itang balo mo, ampong talastas mong magdalang kanawan keka. Po makanya. Kanya we call the Blessed Virgin Mary, antimong kekatamong ima, antimong kekatamong indu, mga mano. At ulit, ima taya, pakiramdaman tayo. Yagkat na kayo mo pong magdebosyon king indong birhen ng Lourdes. Ketang metong ayamano na ng indong birhen kang Santa Bernardita, inyang nga na kang Bernardita, o anako nga na, pakapakiramdaman mo yung kakong sabihan keka. Alayang aliwang pagnasan ing Diyos at ing kakong anak para kay kayo, nune ing kay kayong kaligtasan. At digdag na pa nga na, at pakatandanan mo, yan naman sana, ingke kang pagdulapan, ampong daptan, makibakas ka, king kapag nasanang miligtas ka, ning anak ko. For that matter po, yung indong birhen, talagang makibakas siya, king kaburyanan ning kayang anak, at ning Diyos simpa, para king kaligtasan nyo, at para king kaligtasan ko. And king kilubda po ning hanggang banwang pamanatili na ning Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, metong yamo yung sasyon ng pilit at sasabyana kay katamo, o ba't mi tatagya yung kay katamong Santa Iglesia. Bandinan, katuparan, itang kapagnasanan ng Diyos. Ay kayo, ampong ako, at hanggang kayanib ning Iglesia Katolika Apostolika Romana, ingkam tantamo, ing kaligtasan. Niya ako pong kukutang kindiwanan ing pamisip na naman ng indong birhen. Ikayo, at atyuko nga ni Kete.
Nandun pong palub ko kene, ating kung asaganan ka rin, makikilala ka ko nga na. Haya mong, magmisa ko po pala ngayon, nga na. Lupa ko waring makiterakan, kaya susulod ko nga ko. Natural. Kinumbirana ko po ata nga pong Elmer. Natural nga ako, nakumandatang kayo. No? Penagal na ako, nung kabut na ako, limpot nga ako. Pero, king ka matutuwanan po, metong kuburi sabiyang kaya, sister, nung kunan mo ko, ba't magmisa ko? Kasi buri ko nga ako, miligtas ko naman. Ampong, sopan na ka nung simba ka, bangkanita, miligtas ka naman. O ba't atsyuta mo ang kene? O ba't magdebosyon ta king Indong Birhen Maria? O ba't sisimbata mo? The whole question, o ba't katoliko ta mo? Dapat yung metong mong pakibat, number one na maging pakibat ta mo, itang sinabi na naman at pepasiwala na ng Indong Birhen Maria, kang kening Santa Bernardita, at karenga ni Wapang Peksabiana, pag nasana ng Diyos, ing muli kayungan, kiligaya banwa, yung awsan tang kaligtasan. Anya, pakiramdaman niya yung anak ko, panigobran nyo, itang miligtas kayo. Natural po, we come with many motive, ne? Kahit nakalta motibo, Siguro po rin ngaliwake, kaya mong sisimba ko po, ating kumburing aduan king apong geno. Ating kumburing paulo king Diyos sa masakit ko. O ating kumburing ilapit a favor. O kaya antimonan din po, maniga po tamo, bangkanita, duwan tamo, sana mapupus na ining pandemya ngayon. O may kada nga liwake kayo, pangadita mo, sana may masanting ang pong matapat, ayalalan, masalese, o kaya balang metong kay kayo, may kad, pangadiyula naman din kay kong piniling kandidato. Well and good, beautiful. Pero babo ng aning sabla, uling deting bageng pangadita mo, bagay no ning yato, wakukupas at lilipas at misa na yeldo, wala ka, nagyang sarili tamong biye. Naning mumuna tamong dapat parating at suking kapilubluban tamong, yening lalapit tamot manyawad king Diyos. Gino, aparte po, babo ning ega na ganang aduan kong ine, saupan yu ko po king grasyayo, banpot ang datang ingaldo, maganap ing kaligtasan ayaduan ko. Simple po, kareng langwahe dari nga mga latian yung tuturura katamo, bisa kong muntabanwa nga na. Pakiramdaman ye, ing anak ko. Sisimba kayo. Kasi po among bisa ko pong muntabanwa. Uli nung aliway tayong kay katamong pagnasan. Nung dengaliwatang kapagnasan mo, may kamasanting kang kapanintunan, masanting. May kamasanting kang kalusugan, ang tatay mo masanting. May kamasanting kang kabiyayan, ang tatay mo masanting. Pero isipan niyo, pangkatawan lang ang deta kapatad. Misa na yaldo, agyang numano tamong mga di, tamo apigiling tutwa tamo ang pong puputibwak at malalagas tabwak. Datang ingaldo, milako nga yan. Anya nga ko, nanong pangalduang kukingapong ginong gino, po sana papabusta na ako makakalbo. No. Uling ingkabilyan tamo nga napin ng Indong Birhen, agyang karing lunganak ng Fatima nga na, datang ingaldo, ikayo, kaya bera kayo kiligaya banwa. Uling, kayo para king yatong iti. Kayo para king biyeng iti. Ngayon panigobra nyo, ing kaligtasan da rin kekang kaladwa, munang dile. Na naman po sasabihan ng Indong Birhen ng etano, si kaswan din katawan tamo. Ano, ing kapanintunan tamo, ing physical tamo. Tabatali. Pero, gyang Indong Birhen sasabihan metong karing mensahe na king Fatima, ingega na ganang yan. Datang ing kawakasan, ating manatili mo, itang pinili ng manatili ng Diyos. At sano ita, ingi kayo, ampong ako, ding kaladwata mo sana, muli laking ligaya banwa. Ing misyon na po ng Santa Iglesia, dakalya po batas ing Santa Iglesia Katolika. Pero nung lawenye, ikengang gampari, balumiyita,
Nano yung pekamata sa batas king Santa Iglesia? Ingawsan dang kaligtasan ding kaladwa. Salus animarum suprema lex nga na po. Pekamata siyang diling kautusan king kilom ning Santa Iglesia ing kaligtasan daring kaladwa. Anyayang pilit ang panigobra nita. Uling ita ing kapupuntalan tamo. Aliwa ing yatong iti. Ayaw sana ning Salve Regina ing karina ning luwa. Tamo po bisa kaya ning karina ning luwa. No karin tamo bisang miras, king karina ning tula. Not in the valley of tears, but in the valley of eternal life. O among, nano pong silbina ning kay kaming pamagobra. No, ing katawan, ngagyang ing birhen, sinabi na ita, panigobran nyo, ing kaligtasan nyo kapamila, taning pamagsikap yung mibyebye, kaya tisulip, gugulan nyo yung panahon nyo, agpangking maya paburining Diyos. Uling itayong paralan nyo, banpot ang lakwan niya yung katawan na ini, banpot ang mapupusing biyang iti, ating makapanayang biyang alang kapupusan kay kayungan. At o ini po yung mas masanting pa. Pag nasaning Diyos yung kaligtasan tamo, pero istungeta mo pignasan iti, alang malyari. Nga na ning birhen, daptan nyo ing sabyana kay kayo ning anako. Eta naman daraptan. Wag yan, tarugumburin, ang katamong muli taligayaban, wag yan tang salusan ni Marom, alang malyari. Nani sinabi ng San Agustin kasi, ing Diyos nga na, linigtas na katamo, agyang, ay, lela nga na katamo, agyang alata mo. Buri na sabihan, lela nga nakatamo kitnan, nung bisatang malalang o yali. Pero nga na, nakatamo haligtas, nung etamo, mabisa. Nakatamo haligtas, nung etamo, pagkaburian. Marap kayo king Diyos ngene. Ing Santa Misa, tungkol ya kanite. Tandaan nyo, andat marap kayong sisimba, o yaning Diyos, magnasayang iligtas na katamo. Anya titipayang pasibayo, kapamila taning konsagrasyon, anya ing sakripisyo ning misa, magaganap pasibayo, itang kapagnasanang kaligtasan ning Diyos para kimbalang metong kay katamo. The sanctifying grace, lalo na po ang tanggapan tayo, king banal a komunyon. Sana po, kay ba yung sinimbang ene, bakalan nyo king puso yo, tinggap ke nga naning matuang kanta, ing mabiye Diyos. Yung babalita nakakot sa sabihan, ning indong birhen ning Lourdes, amagnasang miligtas ko. Sana, manibat ngene, kupatugot makiramdam, gugunyat, darapat, agpangketang burina ning Diyos. Matula kang muli, uling tiro ng ngene kay katamo ning birhen, at pemasala na. Buri na katamang miligtas ni nga pong Ginoo. Sana muli tangan ligaya banwa. Amen. Ilagyo ng pampo ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Biyabi tayo ngayon ng ipasyag, inke katamong kasal pantayanan. Sa salpantaya ko king Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang king banwa ang poniato, at kang Jesucristo anak ng abugtong aginuta mo. Pinagriking upaya ning banal Espiritu, bibayot kang no na Maria ang Birhen, linasalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok po na ning Diyos, igpanglubos mayupaya.
Iba't ka rin magbalik ya naman keti ban mo kum karing mabiyayang pon mga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisama ko ring banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasabliyang mering mete, at king biye alanganga. Amen. Abi-abi ngeni marap tamang pasibay king Dios idumot tala kaya rin kay katamang panalangin at kayadwanan at karing balang panalangin nga tamang sumabi Ginoo pakiramdaman me ing balayan mo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, king maya pabalita mo, panagkat mo ing kasalpantayanan at inggap mi king binyag ang pong kumpil, dapot alus meragul. Idake mo kesana king matatag ng kasalpantayanan ning banal mong indu. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning indu mo, inya awsan miyang indu mi mo naman. Ibiye mo sana ing lugod mitagulaling king sarili mi keko. Anti mo ing de patano. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, ibiye mo sana kaya kami ing tetagan tuki ka ring bakas ng indu mo. At ing tiwala ka ring mamuntukan ming espiritual. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, ibiye mo sana kaya kami antimo nung makanano mong binyekang Maria at karing minunang Kristiyano. Ing katapatan king pamikerake king metong atinape ampong metong akalis. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, pagkalam mo lang kapaldanan ding atin kapanandaman alalapit keko. Dinan mo lang kaisngawan ding pakakaludo. At aslagan mo lang king biye alanganga ding mayango na biye ming kapatad. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban kaniting pandemya no makananong ing Dios liningap na katamo kilub na niting panahon at linisya na katamo king kapahamakan na niting pandemya ulit-ulit pa sanang ang tabayanan na katamo at iligtas manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing kay kayong kapagnasan at kanakong kapagnasan kaniting misa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos sa Ginoo tingiran mo la sana rin kayadwanan aniting kay kang balayan, mipnong kapanaligan at katapatan lalapit kay ka. Adwan mi nganiti, king lagyo ng Kristong Ginoo mi. Amen. Tinape
Manalangin kayo ngayon, kapatid. Bandeting kay katang daon, magilang kalugod-lugod, king Dios sibang mayupaya. Ning kiragyuna, king kasaplalata, muting mabilog ng banal, kapulungan. Hoy paming miglalang ing pangabait ng Kristong kekangana. Lalo nang pepataimtimaning lugod ng indong birhen keka. At lalong pepalabong hingkayang kabanalan. Baboning ke kaming kainan. Ipagkalumusa ke kaming tetaganing pangataw ng Kristo. Ikabos na kesa naging sablaming kasalanan. At gawa nung karapat dapat pereting ke kaming ayin.
iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. Iyat tayo ring pusuyo. Pasalamatan tayo ang Diyos sa ginutam. Tunepin karapat dapat ang pong matuli, sukat ang pong makakahus, ing puryanda ka ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang panukarin man. Hoy pa Diyos king alang galubos mayupaya, ating puryan parangalan ang ponibulalag da ka, kaniting pagmasusyan miyaing kapiesta ning Juana Maria, ingin duming Birhen ning Lourdes, huling pengagline bugtong mong anak, king upaya ning banala Espiritu, at samantalang bawas sa linang ing kayang pangabirhen, beit neketi king yatu, ing sulong alanganga Yesu Kristong ginumi. Ulinita kambeda ring sablang koro ding anghel ning banwa, daralit kami king kekang ligaya, at alangtup ng ngaming anyening pupuri kekang. Ikapining banaloy paing metulelangan matampan kang pupurian, uling king kapamila taning anak mo i Hesu Kristong ginumi, at king upaya ning Espiritu Santo, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mamaus king kekang balayan, banketa manibat king kayaslag ning aldo, anggana king kayalbog na, ing meto nga dalise daon, miyampang ya king kaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ipanigapumi. Pabanalan mo la sana detingayin king upaya ning Espiritu mo. Ake kami ngening daralan keka, ban maging katawan, ang pondaya ning anak mo, i Hesu Kristong ginumi. Amen. Abilin ke kami, king pagmasusyan miya, reting banala misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang beging mi panganyayaya. Kinuaning tinape, pasalamatan akat pinuri, piraso ne, at binyene karing kayang disiplo at nga na.
Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti aing kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Your death brought life to the world. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri, at binyan na yung kalis ka rin kayang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo, ampong para karing sablang tao. Banketa, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Lord Jesus, concern. Ing misteryo ning kasalpantayanan, yang ining gaganakan mayo mapamakalulungib pa, ing makaligtas ng pamaylasa ampong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ampong ing pamaytas na banwa, layon makasadyang salubong kikadwa ng panyatang, daraon miya ke kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan me, pagamuwa mo me, ingayin ning kekang Santa Iglesia, at kilalanan me, ing mi daon king biyana, pauli ning sakripisyo ning kamatayan, biriyan mo kaming misut keka, pagkala mo sa aking ikaming mipasiknangan king katawan at daya ning anak mo, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong mong alanganggang daon keka, ampong papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan daring kekang santo. Muna, kambening na Maria, akapilan mang Birhen na induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambering nuan mong apostol, ampong maligayang martir, ampong ding kekang sablang banal, apauli na ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan, kasaupan, alang patanat, king harapan mo. Pagamuha mo miyoy pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan ampong kaligtasan ding sabla king mabilo gayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan at lugod, ing Santa Iglesia mong kasalukuyang maglakbe keti king yato. Kambening alipan mong i-Francisco, i-Papa Francisco, i-Florentino, ing obispo mi, ding sablang obispo pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banalakap king Santa Iglesia mo, at ning mabilog mong kapulungan agewa mong sariling keka. O mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo sa panalangin iting pamilyang pinulong mong marap kekang ene.
Lunusan mula mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang ke kami matula, ampon memo na ketiking yato, malugod mo sang tanggapan, king maligaya mong arapan. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alang kapupusan, king kapamila tanang Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuryandak at parangalan, manggaman king alangangga. King Ginoong Jesus, tiro na katamong manalangin, King Diyos tamo, anting kay katamong iba. Inyang ini, masikan tamo lob, mamaus kaya. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, at malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon ni. Ban king kasopanan ing kang pakalulu, parati kami mikabos king kasalanan at miligtas king nanumang kaligaligan. Kabang panayanayan mi kambening matibe kapanaligan ing pamagbalik ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. O Diyos sa ipami, ang Ginoong Jesucristo nga nang sinabi ka rin kayang apostol, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan naning kay kang Santa Iglesia. At pamayapan mempon bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alangangga.
Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatiliya ke kayo. At kantimuri. Mayayadwangan kayo ngeni, king tandaning kapayapaan. Yoing kordero ng Diyos, yoing milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamungan nyening tanggap kaya, kaniting banal apamakinabang. Ginoo, matang pangpanggap kaya ka. Dapat ikas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual na pamakinabang. Jesus ko sa salpantayan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bage. At pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulan ng ngening pinandit, ka atanggap. King sakramento, umiyaka mo man yung spiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at suka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko kaya ka. Kaya mo sa paing tulot, imi kapilan man, imi kawani ko kaya ka. Amen. Pag nakamo po, king pamakinabang, mag-social distancing tamo po. Dakal pong salamat.
Maya payabak pasibayo kaya katamongan. Pag nakamo po, kay ba't na po ning mumunang misa, ala pa mo pong pwedeng lungob king kaya katamong pisamban, huling mag-disinfect la po rin kaya katamong barangay council. Kadwa po, kay ba't na po ning misa, reta pong bisang magpalanya, ang pong magpasulod, king babat ning Birhen ning Lourdes, muntatamo po ketang ketang lumang santuaryo keta king arap. Dakal pong salamat.
Si Cloud Tapo. Manalangin tamo ba ang daratang pambansampong panlukalahalalan, ing tunay magari ing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamanakot, karahasan ng pong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid panlalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanjira na pang mga ano. Abe tamo pong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Banging konsensya mi, yaing gawang tunay tuntunan. Banging kaya panting kealdan, ing mangibabo aparasan. Baning digdinad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong ing mamyedalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo'y tamongan po, pastol ning karaduami, anpong talat pagligtas ning meto sikluban. Ing politika, yung pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, ampon yung pamantabe mo kaya kami. Manaw na sana yung pamantabe mi king politika, para ka ring botante ampon kandidato. Mamiyang parangal king malalagyo mo, at makasawa pan sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Yung pong kakatamang mignisang iniyapi niya po yung Monsignor Eugene Reyes. Palakpakan tayo po. Talakad ka po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, ipagkaloob mo sana kay kami rin sakramento ng alanggang kaligtasan. Paparangalan minuan sana, ing kapigaganakan king induning ke kangana. Makapagsaya king labis-labis mong grasya, at pagtamasan ning alang malit mong kasaupan. Iti atuan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Si Cloud Tapo. Panalangin king Birhen ning Lourdes. O kapilan man Birhen akalinis-linisan, hindu ning pakalulo, kapaldanan ning masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kung mipnong pakalulo. Inyang pepakit ka king grotto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit a kinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mitmong kapanaligan, banaduan ing pamamilatan mong indu, o indung kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saup mo, panikwanan kong magtulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ibami at ikabanwa, misamba niya ilagyo mo,
datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan yung loob mo, ke ti sulip antibanwa. King kakanan mi, King Aldo, ibigay mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isawal, King Tukso, ano ikabos mo kami, King Sablang Marok. Bapo Maria, mipno ka king grasya, yung ginong Diyos sa tsukeka. Nuan kakaring sablang babay, at nuan niya pa naman, ing bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Espiritu Santo. Antimoing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king kapilan paman. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kay kantimuri. Bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayang tuto, Iba, ing Anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umekay yung anyeni, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Mayapayabang pong pasipag. Dito pong bisang magpalanya, ang pong magpasulot, munta kayo po kitang bisang banking araw. Karinlarin po ni Pamier, kaya tamang devotional materials. Yun pong exit tamo, kaya tayawan po. Alapa mo pong lulog, king kaya katamong pisamban, uling mag-disinfect na po. King mapilan kong pinandit, tukiya po yung panalamisa.